Sinoć u Požegi otvoren 9. međunarodni studentski filmski kamp Interakcija. Studenti filma i režije snimit će 3 dokumentarna filma. A njima su se pridružile kolege, polaznici master klasa Interdok, pa je tako ove godine Požega ugostila 38 budućih filmadžija iz 21 zemlje. Dobošari i defile učesnika Interakcije i Interdoka najavili su svečano otvaranje još jednog međunarodnog studentskog filmskog kampa u Požegi. Dizanje zastava pripalo je predsjedniku opštine, rediteljima Draganu Elčiću i Želimiru Žilniku, koji je tu čast imao i pre pola veka kao učesnik radne akcije na izgradnji autoputa. I taj autoput se još uvek gradi. Znači, to dizanje zastave nije baš bilo ne znam kako uspješno, ali ukoliko za 50 godina ova radionica posle ovog dizanja zastave nastavi da traje, to će biti u stvari veliki uspeh. I sigurno će ovde na ovoj klupi biti nekoliko kanskih nagrada ili Oskara koji će se gledati i pozdraviti. Buduće filmadžije završile su prvu fazu interakcije snimanja materijala. Timove čine studenti iz različitih zemalja, među kojima je najviše onih koji su prvi put u Srbiji. Ne znam jezik, ovo je nova zemlja, novo mesto koje se razlikuje od mog grada. Prilika da upoznam nove ljude, običaje, da radim sa ljudima drugih kultura. Zaista je izazovno i uzbudljivo. 2 člana ekipe koja je snimala u Čačku upoznala su Srbiju učešćem na filmskom festivalu Kustendorf, gde su za prethodne dokumentarce osvojili nagradu Zlatno jaje. Kustendorf je filmski festival na kome ne morate da radite. Ovo je potpuno drugačije iskustvo, rad sa međunarodnim timom sa kojim sam se upoznao tek kada smo počeli da radimo. Upoznao sam zaista neverovatne ljude iz Srbije, ali i drugih delova sveta, tako da je sjajno raditi zajedno na projektu. Jedan od glavnih razloga zbog čega se bavimo filmom jeste da upoznajemo i otkrivamo nova mesta, nove krajeve, da upoznamo svet. Zbog toga sam aplicirao ovde jer je odličan program da kroz ono što volite upoznate neku zemlju na drugačiji način. Nakon prve faze predstoji mnogo teži posao, montaža. Međutim, bit će prostora i za druženja kroz brojne prateće sadržaje koji upotpunjuju interakciju.